أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah juula e ɓurnaɗo tage fongon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e lawol ɓeɗo musidɗo moɗon ka dina e ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna musidɓe julɓe tedduɓe nde yewtere an ɗo komi ɓurata nde fewtinde ko menen sukaɓe ɓen ha hewta neniraɓe ɓen ha hewta babiraɓe ɓen miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu on faamin on komi fandi yewtugol ngol kon ɗo si on faami kadi Allah arsika on wawon gollitirgol yo Allah waɗu hara ko fi Allah mi woni e yewtirde onon kadi heɗorol liwajihillah o waɗa on ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala on o dalika deftere makko bada a'udhu billahi minash shaitani rajim yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah dey o ɓantay ɓen gomɗinɓe moɗon e ɓen okkaɓe gandal o ɓantay ɓe darajaji komi faala yewtugol ɗo neniraɓe e babiraɓe e sukaɓe lekkol on kadi udditi lekkol jiɗin fof fewndo ɗo haray udditi enen wonirɓe Occident leyɗe porto fayɓe meɗen ɓen avenir meɗen on e ɗe leyɗe immoɗen daroɗen daditoɗen haɓɓitoɗen bimbi e kikiɗe jemma e ñadorma fiyo fayɓe meɗen ɓen wawo jangugol ko ɓe wawata en nafude hoore o aduna fuu ko si tawi en wakkilike ɓe jangi Allah addiɓe noon ka gande aduna yankoje ɗen fuu wawoto heɓade ka wonɗen ɗo kadi si a haɓɓitike a wakkilike gandal diina kadi waway heɓade ɗo si a wakkilike ɗo kadi a daditike ɗo kadi gande aduna yankoɗen ɓe heɓayɗe ha ɓe gayna ɓe ƴetta ɗen ɗon kadi ɓe gollitiraɗe ka bange diina musidɓe julɓe tedduɓe yimɓe ko ɓe teddirta ko sabu gandal ala ko goɗɗo teddirta ɓuri l'islam jonnon sa faami gandal l'islam ngal fayɓe ɓe heɓi tawhid ɓe andi diina Allah kan ɓe andi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe andi nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam ɓe andi ko fi hon ɗum woni ko ɓe tagira ko ɗum ɗo woni ko wiyete tawhid si tawi a daɗɗaniɓe ɗum ɗo tawi ko ɗum ɗo woni ka sobasman hande kadi kala gandal aroyngal hoore ɗon ngal waway heɓugol place hara ngal bonnari hay e hunde e fayɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe ande ko wiyete gandal kon ni kami jooɗi ɗo miɗo waɗa nde yewtere ɗo life ɗo ko gandal ngal waɗi ɗum ɗo ko gandal ngal tawata miɗo jooɗi Bruxelles ɗo miɗo waɗa ɗo yewtere yimɓe guluje hino ndarude lamma ndaro yaylam ko gandal ngal ni fayɓe meɗen ɓen hiɓe wawi hewtude e ngal gandal ko wiyete gandal kon ko gandal ngal wurirta e gandal kadi ngal mayirta ande nelaɓe ɓen sallallahu alayhi wa sallam hadis on ko wi annabaɓe lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ɓe accano dey dinar e dirham ɓe accano euro e dollar ko honɗum ko ɓe accuno innama warrasul ilm ko gandal ngal woni ko ɓe accuno faman akhazahu akhaza bi hazzin wafir kala ronuɗo gandal ngal haray o roni ko wiyete kon geɓal timmungal annabaɓen ko acci kon haray ko ɗum woni koroɗoɗa musidɗo julɗo tedduɓe sukaɓe wakkile jangon Allah ɓantay fi moɗon si goɗɗo jangiɗo o wawi français o wawi anglais o wawi néerlandais o wawi arab o wawi hara ɗiɗo fop himɓe wawi gollitirde ɗiɗo e hoore métieji fi technologie on a wowlay a winday a jangay hara ɗum ɗo ko hoore métier hara e heɓino wurira a heɓino mayira tawhidi on hino ley hiɗa andi Qur'an seeɗa hiɗa andi hadis hiɗa andi fiqhu hiɗa andi diina makan hiɗa andi ko hono rewirta Allah kala posto kala ka yaroyɗa e gollugol a golloray ɗon diina makan ka yehira ɗon kadi
si tawi kadi a wawi ko janguɗa ko net a woni ɗo joni un bon comptable ma woni ɗo un bon avocat ma ɗum a woni ɗo architecte jo molanaɗo ma woni ɗo politicien jo molanaɗo yeɗɗuɗo ma woni ɗo juge jo molanaɗo ma woni ɗo joni tappayɗo balo molanaɗo hara foppu hino falama no yiɗuma a waɗiray da'awa ka wonirɗa ɗon sabu ko janguɗa kon sa yi goɗɗo no hula gollitirgol diina makko ka golle makko o gaynari woni si tawi tun hiɓe haton jini e ma tawata ɓe wawata wonde entreprise on société on o wawata wonde e ɓawo ma ko falɗa o hande kadi a waɗay a posay condition ji maɗin hiɓe andi sa yiwi ɗon kadi ko nokkugo kadi woni ko yarata kono ko si a jangi janga hara kala yiɗo diplôme ji maɗin vraiment haray entreprise ji ɗin fop société ji ɗin fo compagnie ji ɗin fop hara ɓe poɗodira fi maɗa sukaɓe wakkile jangon wo gandal ɓantay fi yimɓe lo'unoɓe jasuɓe wo majjere liɓay fi yimɓe teddunoɓe ala ko goɗɗo teddirta o ɓanto o heɓa jaahu o heɓa teddungal ɓuri ko wiyete l'islamu e gandal woɓɓe haka woni ɗo ɓe mayino kono fi maɓɓe wowlete ila yawmel qiyama imamul bukhari imamu muslim en ɓen fi maɓɓe wolete he ila yawmel qiyama ɓe moƴƴimɓe avion fi maɓɓe wolete ila yawmel qiyama woƴƴimɓe télé otoje e motoji hay veloji kala ko moƴƴina kon technologie ji ɗin fo kala ko ɓeɗo ko gandal ngal waɗuno ɗum ɗo neɗɗo si o jangi mawmaɓe maga ina a jangali sa jangali haray jangali ka maɗa majjere na ko moƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ndaare portoɓe ɗo sa yiwi ka meɗen ari ɗo ko nawyuɗa o ko nawyuɗa ɗo ɓe naɓete l'école je lire et écrire ay hay jangaɗo wawa kontugol e français wawa limugol wawa andugol ñalɗiɗin wawa andugol sa yi tram oɗo ko numéro jelu ko honto oɗo yahata ko honto oɗo iwi ka yarata ton ɗum ko gandal waɗi ɗum joni noon koko wiyete gandal nelaɗo sallam maki wa innal alima wono gando la yastaghfiru lahu hino insinano man fi samawati dendangal wonɓe ka kammoli wa man fil ardi e dendangal ka wonɓe ka leydi ɓen kadi fop wo Allah wo malaikaɓe makko ɓe wo wonɓe ka kammuli ɓe wo wonɓe ka leydi ɓe wo hattal hitanu fil ma wo hay liƴƴi ɗin ka nder maajo hino torade Allah yo Allah yaafo reɗɗo o gando tan faamu ɗon wondema gandal ngal ɗon joni ko hunjiro qur'anon tum ma woɗo jabagol mas'ala dina tum la ko nafayɗo yimɓe ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wo khairun nasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko anfa'uhum linnasi ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen ka nafirɗa ɓe wonon hande kadi nafuɓe tum khairun nasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen anfa'uhum linnasi ko ɓurɗo ɓe nafude ɗa wawi nafirde ɗo joni goɗɗo otowal magal ɗa wawi nafirde goɗɗo ɗo téléphone ma on ida wawi nafirde goɗɗo ɗo joni expérience ma on ka mathématique ma ka physique ma ka chimie ma ka biologie ɗa wawi nafirde goɗɗo ka technologie ɗa wawi arde reglana ɗon goɗɗo joni télé makko on ma ordinateur makko on o tappa on ɗon ɗon o gollitira ko dina kan yiɗi yarli musidɓe julɓe tedduɓe ɓe sukaɓe meɗen fayɓe meɗen addaɓe e ɗe leyɗe ma heɓaɓe e ɗe leyɗe wota ɓe rewru laawi ka rewruɗen ɗon wata en aru e ɗe leyɗe rondoɗen kamɓe kadi ɓe ara ɗo hara koɓe rondo wata en aru ɗo layɓen fitten hara kamɓe kadi ɓe heɓe ɗo ɓe addi ɗo koɓe paykoy hara koɓe layɓo ɓe fitta wata ɓe aru ɗo joni hara ko hoccugol ñooge ka hoore laawol waɗen ɗum kamɓe kadi ɓe heɓe ɗo ɓe addi ɗo ɓe janɗa ɗo hara ko ɗum wonata golle maɓɓe haray différence waɗari yo ɓe wakkilo ɓe janga ha ɓe hewta ka sariyaji ɗin ƴettete ton hara hiɓe ton ka décision ji ɗin ƴettete ton hara hiɓe ton kala ka fi avenir leydi ndi yewtete hara hiɓe ton ɓe yaada ton e diina maɓɓe kan ɓe yaada ton e gandal maɓɓe laakara ngal ɓe yaada ton kadi e gandal maɓɓe aduna yankowal ngal ɓe nafa hoore maɓɓe ɓe nafa yimɓe maɓɓe ɓe nafa julɓe Allah ɓen ɓe nafa diina l'islam ɗum ɗo wawi wadde wo si ɓe wakkilike ɓe sacrifique ɓe jangi goɗɗo paykum wata kum hawjam mbuuɗi ɗum a heɓay si a jangi haray a heɓi mbuuɗi sa wawi a heɓi gandal ngal haray a heɓi jawdi haray a heɓi ko heɓete kon fo sa heɓi gandal ngal haray a heɓi fo sa wopi gandal ngal haray a wopi fo jon non en fuɗɗoranayi ɓe gandal diina ngal ka nder cuuɗi ɓe yaha ɓe jangoya non hande kadi gandal adna yanko ngal ka yaasi nane ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki
wo fadlul alimi alal abidi wo ɓura gando e dow rewowo mo janga ka fadlil qamari ala sa'iril kawakibe no wayi wano ɓural ko non no lewru ndun e dow dendangal kode ɗen na gotum wona gotum hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ene ɓen anduɓe faami e ɓen ɓe anda ɓe hiɓe fota ɓe fotata innama yatazakkaru ulul albab ande non ko wajitoto ɗum ɗon faama ɗum ɗon ko ɓen jomiraɓe haqqillaji sukaɓe jange paykum ventan duuɓi nogay wata mawɓe makko wata mawɓe makko heɓu haaju e makko si wona yo o jango 20 ans ko yo jango 20 ans o gollitira ko o jangi kon 20 ans o nyama joddi ko o jangi kon e ko joddi ko o jangi kon e ko o golli kon o heɓoya duuɓi 60 e ko fawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki a'maru ummati bayna 60 wa 70 wo gurdam mofte maɓɓe ɗen ko ɓuri hewde ko 60 ha 70 wono fanɗi ha ɓe yewtoyayɓe ton kala yewtoyɓe ton haray ko bonis kono musidɓe julɓe tedduɓe sukaɓe meɗen ɓen pay kun koye kun wakkilo kun janga gandal ko université janga ha gayna université har naya yew ha seeɗa tun innami oɗo yantare ɓe daɓɓori ɗo kam e débrouillot no hiɗa jogii cellal hiɗa jogii moyen financiére no jangira yonti wakkilo janga enen mawɓe ngadi ko wattanten hakkil hara mbuuɗi ko fayɓe ɓen wona yonnede kon fii ko ɓe dankore e ko ɓe jangira hara en ƴettari ɗin ɗon foppu ñamuɗen ɗi iroyɗen ɗin ɗen nokkeli goo ka meɗen sodugol leyɗe e darnugol cuuɗi hara si fayɓe ɓen hewti nokkugo hay ko ɓe ɓorno concol yeɗɗugol ma ɓe watto paɗɗal yeɗɗugal ɓe yaaka lekkol hakkunde gore e maɓɓe ɓen hara hay ɗum ɓe wawata heɓugol ma yahuye ha hewta sodangol ɓe matériel ji ɗi ɓe yowata jangirde ordinateur ji joni sifa muɗum ma ɗum tablette ji ma téléphone ji ko ɓe wawata jangirde hara hay ɗum noon kadi wawata ko landa wo ko ala si ɓe landike paɗal aɓe mi ha hande mi wattaki paɗal ngal 100 € ma 550 la ko awwoni wattaki a hewtari kadi ka ɓe hewti ɗon tawti kadi hiɓe jonnede kadi fii ko ɓe jangira haray enen mawɓe fayɓe ɓen hulen Allah telen ɗon wattanen hakkil wata eto ha paykum ma ronka jangirde ɗo joni hara ko sabu fi mbuuɗi hara a ñaami mbuuɗi ɗin organise moƴƴa accanaɓe fii si ɓe hewtoyi niveau ji gono ton hara yeru ko laamu ngun jonnata ɓe kon hiɗa accani ɓe fii ko ɓe wawata jangirde musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyete gandal sa wakkilike ɓiɗɗo ma on o jangi haray ko ɗum woni ko nafayma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wosi bani adama on maayi ɓayle en fop meɗen en maayay ko hande ma ko jango goto e meɗen anda haray golleji meɗen ɗin fop majji ɗi darike wosi wona piiji tati no tawa ɗin piiji tati aw ilmin yuntafa'u bihi ma gandal wona ngal e nafitorede a ƴetti kum pay kun a janni kum faami dina o jangino wurira en o mayira kala ko heɓoy ɗum ɗo o gollitiri ɗum tawoyte ka gabruma wona fere kan so ɓantoyi jungo kadi o inni Allah mi torike ma yaafo nene e baba ɗum noon kadi tawoytama ko du'a ko ruttatake noon ko honno noon ɗum ɗo wawata heɓorade ko sen sacrifique en wakkilike en muññike en yondinike fiyo fayɓe ɓen janguɓe wona goɗɗum jango kala janguɗo hande o wona yey goɗɗum jango kala mo jangari hande o gaaloyey jango yo Allah dandu en ɗum yo Allah yaafo mawɓe meɗen fatiɓe ɓen ƴettaynoɓe ɓiɗɗo muɗum yarlo yondino naɓa mo jangoygol duuɓi jeɗɗi ma hara goɗɗum ko nde wotere e nder duuɓi jeɗɗi le wotere ma laabi ɗiɗi ɓe yiyatamo ɓe ƴetta bajjum pet hara ɓe jogii nagge woote pet ɓe naɓa gen ɗon ko ɗum ɗo woni cardinin weltanagol karamakoyon ko wawoy kon hara hay o hunjaki qur'an hay o firari qur'an kono o tippini qur'an Allah kadi waɗi barki e ɗum ɗon ɓay koye hoore ɓernde laaɓude yo Allah yaafo sifa ɓe mawɓe ɗo yaafo en enen kadi yo Allah funtin e keeci meɗen hara ko hunjotoɓe qur'ana e sunna yo Allah funtin e keeci meɗen ardotoɓe ka diina e ka dawla mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu fayɓe meɗen ɓen ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓiɓɓe julɓe ɓen fop okkoraɓe gandal aduna yankowal e laakara yankowal Allah mi torikema ɓay ko awwoni faaminowo faamin ɓiɓɓe julɓe ɓen fop gandal diina maɓɓe e gandal aduna yanko maɓɓe lekkol on udditi Allah mi torikema foolim ɓiɓɓe ɓen ka lekkol ya rabbal alamin Allah waɗuɓe fawgal fawgo sengo dow ya rabbal alamin yiɗinɓe kadi Allah mi torikema yiɗinɓe ɓiɓɓe ngal gandal yiɗinɓe l'islam yiɗinɓe qur'an yiɗinɓe sunna
yiɗimɓe no ɓe wuurira hara koye hoore gurdal laaɓuɗan dagiɗan moƴƴuɗan moƴƴanden ɓe fidduna al akhira ɓiɓɓe meɗen e dendagal ɓiɓɓe julɓe fop ya rabbal alamin. Allah mi torike ma ɓay ko an woni toreteɗo jaabina kadi ko an inni kadi yo men torobuma min torike ma moƴƴinan men dow moƴƴinana men lagine. Allah mi torike ma okkor men lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine. Allah mi torike ma ɓay ko an woni torotoɗo jaabina waɗu men menen kadi laamateri fewndi nunɗundi hulori Allah yiɗundi lagine yiɗi ardiɓe lagine. Allah mi torike ma ɓay ko an woni yafotoɗo ko an woni yafotoɗo jiyaɓe maɓen hara a landaki hay e goto ko an woni marɗo aljanna ko an woni mari yiite hiɗa nadira yimɓe ɓen aljanna ma on sabu yurmede ma hiɗa nadira yimɓe ɓe yiite ma nga sabu nunɗal ma ɓe mawɓe meɗen Alhaji Hasimiu Diallo waraɓe Allah ko woni yafotoɗo yafoɓe yurmeɓe kadi Allah mi torikema yo Allah waɗanɓe laakara fawtorde yoɓe ninsugo ɓe neɓanno e aduna sabu moƴƴanede maɓɓe laakara enen kadi yawiniɓe yo Allah yaafo en so ƴettita en. Allah min torikema ɓay ko a woni okkayɗo Allah mi torikema okku men battane moƴƴo. Allah min torikema ɓay ko a woni okkayɗo okku men battane moƴƴo. Allah min torikema pellet ko a woni okkayɗo okku men battane moƴƴo. Allah min torikema yaafo men bakkatuji amen ɗin fop njani ɗin e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ko men andi fimum e ko men anda fimum ko men teɓi e ko men falji e ko men hawri e ko men anda fimuɗum. Allah min torikema wurnu men e hoore ɗan gurdam fodde ɗan gurdam hino moƴƴani men. Allah min torikema nyande tawata ko yahugol ka ma laakara woni ko moƴƴani men. Allah min torikema ƴettitu wonki hoye amen nde nyande. Allah min torikema kala julɗo marɗo ande ala wawɗo nde ittude si wona an Allah ittanmo. Kala julɗo marɗo mapunde ala wawɗo nde ittude si wona an Allah ittanmo. Kala fatiɗo ma fatoraɗo ala wawɗo yurmade si wona an Allah yurme mo. Kala marɓe ɓen e julɓe ɓen fof ɓeydanɓe herenaɓe aynaɓe hiwaɓe hiwanaɓe. Kala kadi julɗo mo jagaki okkormo ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke. Ɓe sukaɓe meɗen wonɓe e hoore laawi faalaɓe lumbude kala kaɓe woniri ko wawi ɓe lumbinde e hoore jamɓe kisi e wo ko an Allah lumbinɓe. Kala ɓe maporɓe kaydiji okkorɓe wonduɗi nafa e barki marɓe ɓe yo Allah waɗuɗi rewirɗi Allah. Allah min torikema laɓɓinan men golleji amen ɗin foppo e yingo e nani. Allah min torikema dandumen men sirkangol ma hara meɗen andi ma men anda. Allah min torikema dandumen ko wiyete ngo yingo. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.